Ini gendeng baru. Gendeng Medan. Siji Medan. Ah. Nah, Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Medan saling gelut, saling kedengin. Diman. Cinang tonang, 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 cinang tonang. Tut. Medan saling gelut, saling tumpukin. Angke. Medan saling gelut, saling tumpukin. Angke. Ada yang belur gedok ikan. Gedok aja koran. Yang dengeng sing tadi toleh di mata cik. Nada ngedok ngomong nak. Kecemet bungut cini. Engken. Uli bungut kan bukan nyarang. Nah kita ngapain bungut cini? Nengangan. Persis saruk dingang bungut cini persis saruk kloset. Saruk kloset. Jelek kloset. Jelek. Wah, si malu lu mau lengah. Sing ada lungan kin kloset. Kloset paling lu. Ijane lu kloset. Satu menampung kotoran. Ah, pasti kena kotoran jelek-jelek. Begitu? Ya nado kloset dibeli Banjar. Redon PKK-nya nyampat. Gengen. Ada PKK-nya paling jaga ke WC. Jangan tengah hoyang. Jangan di kloset. Nanti Masana lihat toklek. Klosetnya kini berpikir nyanyi teken nih. Begitu toklek. Engkau kuri nih. Blak. Rasa krisik di tengah. Yang bertene ngoyong. Klosetnya. Ngoyong itu. Kas kakak serat. Orang jelek klosetnya. Sejelek-jeleknya pasti ada lungnya. Selung-lungnya pasti ada jeleknya. Badan ruwo binedo. Terus yang cai nyatuang tuh. Hangwa kitan bungut sini. Sanggah pedidinya noreng aja bang. Nya ngoreng makti nih. Terus yang nabajang tuh. Iyan pas itu dana caro jani sandini. Tuh terdunan. Banjar. Aduh lingsir. Aduh kloset itu. Nenek di dadong nih makanya ngencah. Aduh kang ngencah tuh. Ijo sini. Saya sandal tegah sama batu tijak teklek. Kaplek. Rio teblek saya panas dong. Bungut klosetnya mau pras-presan. Butawang nak tuh nak unsur kemu aja. Kan kecelabay aja anaknya. Sing mulung sing dipetin. Cai dari seniman, ci dari artis, super terkenal. Ben ngomong ci sing nawang situasi kondisi. Maksudnya? Di ajang itu dane di Jaban Buron ci ngomong. Medan saling kedeng saling gelut, angkuk orang cai. Neng toleh bok ci nih. Genggen oleh bok cine marah nocang. Bok jangan oleh genggen oleh. Suluen di panci nih apa? Oh suluen. Oh genggen. Ci awak subuh tuwo. Ngomong melang pelajin bener. Sakala ada ngomong swasmita nimitante nemo pati sasmita nimitante nemo duko swasmita nimitante nemo mitro. Awang ci artinya. Woi, mau anu tuh mau santian dong. Setuti gitu. Ya noren setutin bungut kini ngomong aluan ke pura kurang jina ijak emak mek setuti gitu. Lu mau nawang tengok-tengok orang setutin bungut kini. Menengken cara engken. Si otak kini mulu ngeres. Masak di kene diajang itu dane orang angkuk ci mulu cara cicing cara ubuan ci tawang. Iya. Cai. Jangan cara cicing. Engken tuh. Tawang ci cicing nih. Engken. Cicing itu gelem buang. Buang cicing. Nah, buang ya. Jangan bertakon kan cai. Kengen. Ngen cicing. Hidup bertaruh. Cai ngen. Hidup bertaruh. Berarti hidup bertaruh ngen buang.
Udah buang dia ini buang. Ngomong ci buat taruh orang ci buang. Ci sing kenaan cai cicinge. Yang cicinge buangnya cak menusone tercai len. Cai sing ngerti. Iya nih manusia ngelah Dwi Permana, iya nih ubuan nih cicing ngelah Dwi Permana. Oh, ibuan Dwi Permana. Ane madan Dwi Permana. Sabda kelawaning Bayu. Iya Dwi Permana pangtawang ci, sabda Bayu idep. Oh, berarti lebihan manusia. Nah, idep lah. Cicingnya sih lah idep. Aduh kengken. Dong sing lah idep orang cicing. Buang orang. Buang. Yang jang sing orang jang buang. Buang cicing ngerti ban. Cing orang sing buang deh lu. Stop ya. Cing orang sing buang. Yang sing buang cicingnya mudiang di margo-margon tarik tambang. So ngalih pun ngalu nah. Cicing ngalih pun ngalu. Apa kena maya? Yang kata cicing itu tangkap kan di bumi apa no prosesnya. Kengken ngomong cicingnya jangan ngomong di bumi. Ngerti? Ngomong. Jadi cara kena sini cara beburon. Yang kena cai. Ken beburon kan manusia yang kena mencai. Cicing orang dibuang. Mana yang cara cai? Cicing itu ngerti bahan buang. Muncul ke sana, baru buang. Yang musuh tercai len. Ken. Saya ada waktu. Asal mau ngena bawa putih dek. Badang mata juga. Orang dibuang cicing. Nu buangan cai kan cicing. Jelekan manusia. Jelek. Ya serakan cicing aja manusia kan serakan cicing. Ada cibanding orang serakan? Ibit pangtawang cini. Cang mangang siap. Kodalan ya di puru dalam. Bolebang bersiap kan suam cuma cang. Kekalian cang nyemak wadah jang di samping pemanggang. Sepanan cang nyemak wadah lek-lek amakan cicing. Sing serakan cicing. Itu janji. Beten janji. Cibu ngelah lebihan kena ibu buron beten cing jang maman. Asal lo beten cicing ngelah siap lah. Mamane. Man, yang serakah satu cicingnya. Cing jang bersiap di lengatane. Teko cicingnya majan. Beda. Menek kerjaan itu mana serakah. Cicingnya majan. Man, beten tidak boleh ngejang gitu. Sing ngaji utur nanang gini. Ken. Ning do negaken galang busul jite to. Masa kan galang busul jite. Tek itu aden dong jangan dalam beden. Pang sing ngamakan cicing gitu. Berarti jelekan manusia. Jelekan nulu cicing. Wah. Jangan jangan minta pang di uburon cak. Nadi apa? Uburon nyen. Cai. Di bebek. Adi bebek. Bahasa ngerti ji. Ken. Bebek kutang daso mau ane ukut cang nen. Ini mare yang mau cengeras kan otakin. Kayang numites numadin si ben bidan kena hanci. Pangci dadi bebek. Belum dadi manusia. Bahasa sih lo musuh. Si ngerti. Sing tayem naji sastra sih. Apa tuh? Itu dadi wong puh kagung akan orang ngambek. Apaan pramodu lapot si kang dadi manusia. Ya diastun centalu duwiyoni. Tawang artinya. Kamu jadi manusia besarkanlah jiwamu. Karena sungguh sulit menjelma menjadi manusia. Sekalipun hina. Harus bersyukur kepada Sang Yang Widi buat kino mati dari manusia jadi bebek jadi bocok pocol sakal madan manusia manu madan agama sesanan ci manusia patuk berbagai ini kayak marot dum kama sorting jang sing gitu tulis man aning ngirit tulis apa nih ngirit buat cicing beli pulsa ya sing beli baju sing ijanya kenane kulas ya kulas sing ramang apa? Raga dari lima mau kejam kan ramang? Oh, contohnya ale cang. Saya orang gini manu mah sing. Pang bergaul dari gunung malu bisa kok.